guys go na le mokgwanyana ke o wa di-ex o tlhola o na le o montsi thata mo di-exeng kgang ya go imaketa ka rona guys go ne go se thona gore re tle ra kopana le lona wa bona ra nna le botsalanonyana but ke a kopa ka tswetswe hela gore le sa go imaketa ka rona guys o da itlha go te motho a botsa gore wa mo itse Mathodi ka re ke a mo itse gore wa TikTok o tlhola bua dilo mo TikTok ka re ke ra eno that's my ex like guys kopa nkintshe mo teng mo relationship tsa lona le imaketeng ko ha le gore la imaketa le advertise ko ha le gore la advertiser but nna leina la me le se ka la letseng mo teng because nna ga ke na ex gotlhelele ga gona motho go teng ex mo life ya me ga ke na ex gotlhelele hela ke ngwana ga ke itse sepe o itse keng guys nkintseng hela mo teng nkintseng guys ke a kopa nkintseng